sestre, nalazimo se u manastiru Svetih Arhangela u Jerusalimu. Kao što sam već ranije tokom ovog našeg poklonskog putovanja pričao, srpsko zadužbinarstvo na tlu svete zemlje počinje sa prvim putovanjem Svetoga Save srpskoga u svetu zemlju. Sveti Sava podiže dve zadužbine, jednu na gori Sion posvećenu Svetom Jovanu Bogoslovu, drugu u Svetom Georgiju u lučkom gradu Ahranu. Novi zadužbinar posle Svetog Save bio je srpski kralj Milutin, a takođe i prvi srpski patrijarh Joanikije podigao je dve zadužbine. Mi se danas nalazimo u zadužbini Svetoga kralja Milutina, koji je podigao 40 zadužbina, što u Srbiji, što u Carigradu, što u Solunu, a i ostalo i ovu zadužbinu posvećenu svetim arhangelima u samom gradu Jerusalimu. Gradnja zadužbine svetih arhangela u Jerusalimu počinje 312. na 313. godinu nakon veličanstvene pobede srpsko-vizantijske vojske kod Galipolja nad turskom vojskom. Uz znak zahvalnosti sveti kralj Milutin ovde u Jerusalimu podiže zadužbinu. Mesto na kom je podignuta srpska zadužbina nalazi se na svega 2 ulice od groba Gospodnjega. Možemo slobodno reći da je planski baš na ovom mestu podignut manastir. A preko puta samoga manastira nalazi se i Jerusalimska patrijaršija. Od samog svog osnivanja manastir Svetih Arhangela je bio pod jurisdikcijom Srpske arhijepiskopije. Kralj Milutin je titor ovog manastira. Nakon upokojenja kralja Milutina, brigu o manastiru preuzima sveti Stefan Dečanski, njegov sin. Po dokumentima sveti Stefan Dečanski je oslikao, freskopisao, za vreme njegove vladavine je freskopisan sam manastir Svetih Arhangela. Nakon Stefana Dečanskoga brigu o svetim arhangelima preuzima njegov sin, car Dušan. Prvi pisani dokument koji se odnosi na svete arhangele u Jerusalimu potiče iz 1348. godine, kada Ston i Pelješac ustupaju se Dubrovačkoj republici. I sveti arhangeli počinju da dobijaju 500 groša koje je Dubrovačka država isplaćivala srpskoj državi. Taj dohodak dolazi ovdje u Jerusalim i pripada srpskom manastiru u Jerusalimu. Drugi dokumenti iz 1350. godine, kada manastir Svetoga Nikole na ostrvu na Skadarskom jezeru sa svojim metosima pripaja se kao metoh manastira Svetih Arhangela u Jerusalimu i 50% svojih prihoda je davao ovom samome manastiru. Inače, dalje brigu u manastiru nakon smrti cara Dušana preuzima njegov sin Uroš Nemanjić, kod nas poznat Uroš Nejaki, gde dokumentom iz 1358. godine potvrđuje sve dohotke koje je manastir dobio za vreme vladavine njegovog oca. Nakon smrti upokojenja Uroša Nemanjića, brigu u manastiru preuzimaju sledeći srpski vladari: car knez Lazar, Đurađ Stracimirović, sultanija Mara Branković, Đurađ Branković. Svi ti srpski vladari preuzimaju brigu o samome manastiru u Jerusalimu. Padom srpske srednjovekovne države 1459. godine srpsko monaštvo iz ovog manastira okreće se ka bratskoj Rusiji, gde dobijaju obilatu pomoć od nama bratskog naroda. Veliki ktitori, dobrotvori ovoga manastira, htio bih reći, su bili Ivan Grozni, car Boris Godunov. Manastir Svetih Arhangela bio je pod upravom srpskog monaštva sve do 1623. godine, kada zbog dugova u koje je zapao sam manastir, dugove preuzima Jerusalimska patrijaršija, isplaćuje ih i od te godine srpsko monaštvo napušta sam manastir Svetih Arhangela.
danas se manastir Sveti Arhangel nalazi pod jurisdikcijom Jerusalimske patrijaršije. Kao što opet hoću da naglasim, nalazi se na svega 2 ulice od groba Hristovoga, a preko puta same Jerusalimske patrijaršije.